Hi guys, welcome to Kokborok IQ Education. Faidi singtini silayana Chinese Artificial Moonoti. Tini ni topic blai keno interesting nai. So pulan chimi pathak jora joyoi nai tongi. Au China technology wo blai keno buskango shetrajak tei hayang ganangai no China ni technology blai keno famous. Borok ni kubuk tungki iwa brain bai. Haino hai Kwtal laibuma slamna thangi tongo thinango. Jeta blai keno interesting tei wana mingsisa. Abono khanawoi paksa mang porjak phono mano. Au China Haktor no khawo iba space borok Bai Swnamjak artificial moon iba tal achairina thangi tongo. 2020 BC ni bisingo no artificial moon no complete khlai 2020 BC launch khlaijak nai. Abo bo kaisa artificial moon ya. Waisa baino kaitham artificial moon launch khlaijak nai. A tal wngkha Aina iba mirror Bai Swnamjak. Salni pohor artificial moon ni mirror ro reflex wngwi hayungo pohor pisanai 24 hours no. A man-made moon no hayungni 360-degree orbito launch khlaijak nai. China ni Tiangfu System Science Research Institute ni chief Hu Chungfeng sawo a artificial moon ni bisingtei hayungni 3,600 square kilometer to 6,400 square kilometer ario pohor pirsawai manana. Tei artificial moon ni chungmani real tal eba moon ni slai tei 8 times pohor ungnai. Hayung bai tal chalma 3,80,000 kilometer chalo via artificial tal no hayungni 500 kilometer hakchalo thonijaknai hinui saka chief Hu Chungfeng. Kubun Haktor ni scientist rok khe sawo Chinese artificial moon ni light bolongni malmata rokni muktrui no effect khlaimano tei kwbangma problem rok bo tisaimano. Phia Chinese Science Research ni chief khe sawo artificial moon no control khlaimannai tei nangma jora tui no use bo khlaimannai haike bolongo tongnai malmata rokni sakao mungsa effect wnglaak tei annually 1.70 crore ni electric save ungnai. 1990 BC Russia already kaisa artificial moon launch khlaikya. Phia ba borok ni mission success liya abo totally fail ongui thangka. Tabuk omrono naijaknai 2020 BC China ni artificial moon busuk joratei mukthango kubui ongui bachano. So tinin bagai asukno narok tomong no o video no jajak tongkhake te helpful ungjak kheke please narok subscribe khadi share khadi te like ridi hambai.